a living church has a godly character. Kereke ipila we are not taolo ya Modimo. E bontsha di characteristics tša gore ye ke kereke ya Modimo. A living church has a godly character. In other words, ke ra mo wena ke re, if wena kereke ye ipilang, maphilelo ya go lekgono a ka se tshwane le maphilelo ya gago pele o hwetša Kreste. O ka re o itibelela wa bona o sa phela ka mokgwa o phela ka ona pele Kreste a ka go hwetša, then you are not part of the living church. Because kereke ye ipilang e bolaya tša kgale wa tla tšedišwa a se nna ke lentši la Modimo. Mo thomileng gona bukeng ya Bakorinto ba mathomo e re ge motho a phološwa e ba sebopiwa se sešwa tša kgale Kreste wa di fediša, gomme o tla tšedišwa tša tsena ka gare ga bophelo bja gagwe a thoma go phela bophelo bo boswa. In other words, ge e be le gore go utswa ga o sa kgona go utswa, Kreste o kgontšha go tšwa sebeng sa go utswa. Kereke ya kgale gore e kere motho wa kgale le kereke le ntšhwa e phelang di ka se tsoe letšatši la mohlolo di ile tša tshwana. Ba bangwe Kreste a re hwetša re be re sa bolelele nni ge ba nyaka motho wa go ruga be ba tseba gore re ka hwetša semangmang ge re ka mo rekela tšepedi ra re ba botše taba tša bona wa tseba o tlo ntšha masapa a ka moka. That person dilo tša ba di dira before a kopana le Kreste, mara once a tlhakana le Kreste, Kreste o bolaya motho yona wa kgale wa kgona gore o phile motho o moswa mo go yena. So I am saying to you, if o pholositšwe, if o kebitša kereke ye ntšhwa ye e phelang ya Kreste, maphilelo ao a kgale a sala ka ntle. Amen. Gomme Kreste a tliswa tšedišo a se nna ke ka mo Bibele re botšang ka gona. When a person is a new creation in Christ, the old is gone and the new is come. Why the new? Ikalagala motho a pholoswa o hwetša moya o mokgethwa yo a tsenang mo go yena a phela mo go yena. E ra gore o kgontšha go lesa tše o palela go lesa. Ba bangwe Kreste a re hwetša re be re tlhankela Modimo e tšhileng, mara ka lebaka la gore Kreste o di khumane re tšwile kwa badimong. Mara wa ke hwetša e le wena mo Kreste e ba re ka mo ke malopo a gešo bo mangmang ba a thwasa le wena o gana bua ngwanešo ga botsebotse wena o sale le mathata. You are not considered or re ka se go bitše gore wena kwele kereke e phelang. Aye efangeli batho ba banyaki ba sa nyaka go khunama ba ntse ba rapela ba bitša matsoko le ba tšhelatšhela gana kwa ba tšhelang gona ba bikisa maompi le meetse ba bitša badimo ba agabo. Mara motho o re o pholositše yena ke yena sebopiwa se sešwa se Kreste a se bobilele, mara o sa le gana bua ebile o ya a ntse a phutha because a šoka taba tša gage. Mara I am here to say to you, a living church is a church ya itlholetšeng tša kgale ya phela bophelo bo boswa. A ye efangeli ke tlo erela batho ba lepemane, batho ba kgompo ye ke sa tlo erela efangeli. If you are a living church o ka se phele bophelo bjona bo bo phela batho moo. O rapela Modimo o rwele, o rapela Modimo le dikhupi, o rapela Modimo ka mo pelong ya gago o tletše batho, o rapela Modimo ntle le go tibalela, o rapela Modimo wena o sa le le bale o ba beile trepe o ne o no emela gore ba bolele fela o ba botše taba tša bona. Hey, you are not part of the living church. A living church e o hwetša Jesu o hwetša o ina le mona, Jesu o ikgwa o hwetša lerato le sego mo wena a tšhela moya wa gago wa lerato wa tseba ba o tseba
pele yo moswa motho ya tlisang moya o mokgetho. Amen. A living church isipilisa ke moya o mokgethwa. Moetapele wa ona ke Jesu Kriste. O re fa character e ntšhwa. Wa tseba ha re sa tshwana le kgale mme wena kgale pele o ka phološwa bashimane ba community ba tseba gore yona ke wa rena ka moka, but still o sa phološitšwe ba sa bolela the very same thing. Aye, o na le mathata. You cannot be called a living church. Wena pele o phološwa o ba o thuba malapa le lekgone o sa phološitšwe o sa thuba malapa. You cannot be considered a living church. Amen. Yo moya re ibumlilo lento inamandla lento ivalelwe kaphakathi kimi. Wabona mulilo mawutsena ngona ngwaneshwasha unyaka lilihunye bathi lihunye watseba dikatla ushuka muka ngambane ya tshana go rifele mara ditlo falla wa sala mulona ngibulela ka evangeli ya Kriste, evangeli ya mutsa, the image ya khale, the image ya sibushisha, the image ya urata ki batho ba lefase. Hey, you are a child of God, and if you are to be considered a living church, jakhale alifite utsene jeniswa ki rato, jeniswa ki hotelelo, jeniswa ki uniela, jeniswa usiswara batho ka dikhupi, jeniswa ki unabelela batho ba bangwe jeni butsala. That is the new living church. Amen. We are having a problem as a church today. Re le bothata bo bogolo gore batho ba nyaka go rapela ka mokgwa ba nyakang ka bona. Ba nyaka go itirela melao ka mokgwa bona ba nyakang ka bona. E ba kgona ba fele le excuse ra go ba ta kwishisha. You cannot be considered a living church. Mo apostola Paulo o bolela le engwe ya kereke. Kereke ye a ke tsebe gore a fitlha mo bona yena Paulo o bone eng, mara ke dumela o fitlhile kwa a kgwetsa ba opela e ba opela e ka re mangelo ya ka fologa e ka re ke mona fitlha a kgwetsa moruti wa bona a tshwana le mathebula a rena a lebelela ro yes ba rena yes ba litša tšona yes ba opela tšona. But what kind of a church is this? E ba fetša go opela ba thuba malapa a bona. What kind of a church is this? Yes. Kereke ona e swantšha le engwe ya dikereke gore ka morutwantse a rera ka moa yo mongwe a jwa futswa ka matshwere kwa ya ema ko motlhareng a tsewa go ya ka mo kerekeng. Yo mongwe o siile samana ka mo koloing o nyakanyana plaka ya ka kwa connector go ya a tsena ka mo kerekeng, and they want to be considered a living church. Kereke ya go phela re bone ka worship team.